ni umukino w'igikombe cya Super Coupe, igikombe kiruta ibindi hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyabereye kuri stade ya Kigali Pere i Nyamirambo. Biza kurangira ekipe ya Police Football Club itsinze penalty 6-5 za ekipe ya APR, bityo biza guhesha iki gikombe cya Super Coupe ekipe ya Police Football Club igitwaye bwa mbere, dore ko iyi ekipe ya APR mu nshuro zirindwi iki gikombe kimaze gukinirwa igifitemo inshuro zigera kuri 3, bwa mbere gikinwa mu mwaka wa 2002 ndetse kigaruka mu mwaka wa 2013, 2016 yaracyegukanye ikibikaho neza cyane, 2017 nibwo Rayon Sport nayo yaje kuba ikibikaho, 2022 AS do Kigali, 2023 Rayon Sport ikibikaho, naho 2024 ni Police Football Club nayo ije kuba ikibikaho. No kuvuga ngo Rayon Sport ifite iki gikombe inshuro ebyiri, naho APR gifite inshuro 3. Ngurutyo bimeze, AS Kigali nayo ikaba igifite ikiryamyeho neza cyane, ni nako na Police Football Club nayo igifite, ari nabwo yahise igitwara. Ni intangiriro nziza cyangwa se n'umwaka mwiza wabaye mwiza ku ruhande rw'amashami Venza. Turaje tubikuvira imuzi n'imuzingo, turakubutsa gukanda subscribe ni KG Pro TV. Reka tubone no kubaha ikaze ndetse no kubifuriza kugubwa neza mwe mwese mukomeza kubana natwe. Tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho, ibyaranze uyu mukino, abakinyi batiye za penalty, abazihushije, ese bwari ubuswa bw'abakinyi, dore ko bose ari abakinyi bashya ba ekipe y'APR. Turi buze kugaruka umwe kuri umwe, haba abazirase ndetse n'abaziteye ndetse n'uburyo bagomba kuzitiramo, ndetse tuze twanzura ese ikibazo kiri ku mutoza cyangwa kiri ku bakinyi. Tugiye gutinda cyane kuri uyu mukino, by'umwihariko dusesengurire hamwe ekipe ya APR, turebere hamwe amakuru agezweho muri ekipe 5-5. Niho naringeze mbabwira nti izi nizo ngingo tugiye kwibandaho, ariko reka tubanze turebere hamwe se ni musaruro ki kuri mashami Vensa uyu mwaka. Ni sezo yabaye nziza ku ruhande rwe kuko yegukanyemo ibikombe 3. I think ko yegukanyemo igikombe cy'ubutwari n'icy'ubutwari, yegukana igikombe cy'amahoro ndetse akaba yegukanye na Super Coupe. Ni byiza cyane kuri mashami Vensa kabisa. Reka turebe uko azaza kuba yitwara mu mikino nyafrika. Nyuma y'amagambo akomeye cyane yari yavuzwe na Jangwani, umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APR cyangwa se umuvugizi w'iyi ekipe muri rusange, yari yavuze ko rwose ibintu bitari buze kuba byoroha kuri uyu mukino, kuko n'ubundi ntibyaje koroha, byaje gusaba ko ama ekipe yombi ajya gutera penalty. Iminota 90 y'umukino yarangiye ari ubusa ku busa. Ese iminota 90 habayemo ibiki bidasanzwe? Wari umunsi wo gukina igikombe kiruta ibindi mu gihugu cya Super Coupe 2024, akaba ari nawo mukino ufungura shampiyona 2024-2025, dore ko shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda biteganyijwe kuri butangire kuri ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mwaka wa 2024. Uyu mukino rero wahuje APR Football Club yegukanye igikombe cya shampiyona sezishize ndetse na Police Football Club yegukanye igikombe cy'amahoro. Ni umukino watangiye wihuta, umupira uva kuza muri rimwe rwose ujya kurindi zamu, nkaho ku munota wa 9 gusa umukino Nibizi Ramadan yagaragaje ishoti riremereye cyane, ariko umunyezamu aza kuba awufata. Ku munota wa 13 niyo mugabo Claude yahaye umupira mubi Pavel Nzira, awukoraho nyine awukuraho n'umutwe, ugaruka mu izamu Kirongozi awushyira mu izamu, ariko ukubita igiti kizamu abakinyi ba APR Football Club bawukuramo, usanga Muhajiri ateye mu izamu unyura hejuru yaryo. Abantu benshi batangiye kwizera ko byibuze Police Football Club yabigiye gufungura amazamu hakiri kare. Iyi kipe ya Police Football Club rero wabonaga ko irimo irusha APR muri minota, nko ku munota wa 16 yabonye kufura ku ikosa ryakorewe Ani Eliaje wa Bugesera, uyu nguyu uherutse kwegukana igihembo nyine cya top scorer we na Victor Mboma wa ekipe ya APR Football Club
Club. Rero iyi kufra yatowe na Muhajiri ariko Pavel Nzira awushyira muri corner itagize icyo itanga. APR Football Club rero yabonye kufura ku munota wa 25 yatewe na Ruboneka ariko umunyezamu Patience rwose awushyira muri corner itagize icyo itanga. Mugisha Gilbert rero yagerageje ishoti rikomeye ku munota wa 27 ariko umunyezamu wa Police Football Club aza kuba awufata byoroshye cyane. Rero APR Football Club yo wabonaga yamaze kwinjira mu mukino, naho Victor Mboma yagerageje gutera inyuma y'urubuga rw'amahina ariko abakinyi ba Police Football Club bahohereza muri corner. APR Football Club rero yongeye kurokoka nka ku munota wa 39 ubwo Muhajiri yatiraga kufura ku ikosa yari akorewe ariko ukubita umutambiko w'izamu nyine uza kuba widunda n'izamu ntiwajyamo, ama ekipe akaba yagiye kuruhukana nyine ari ubusa ku busa. Izo ni zimwe muri statistics zaranze igice cya mbere. Reka tujya mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri rero ama ekipe yombi yagiye arema uburyo bw'ibitego ariko kubyaza umusaruro biranga rwose biza kuba bigorana. Ku munota wa 38 w'umukino APR Football Club yakoze impinduka zigera kuri ebyiri. Victor Mbawoma Chukwemeka na Mugisha Gilbert bavuyemo, hajyamo Mamadusi ndetse na Richmond Lamptey, ni nako Police Football Club yakuyemo Jibril Akuki, hinjiramo Simeo Iradukunda. Abakinyi nka Ruboneka Bosco n'Ibizi Ramadan ku ruhande rwa APR Football Club bagerageje amahirwe ariko umunyezamu mu Patience witwaye neza aza kuba ababera ibamba mu buryo bukomeye cyane. Ni nako Police Football Club abarimo Ani Eliaje Hakizimana Muhajiri bagerageje gutungura izamu ry'ekipe ya APR ariko Pavel Nzira nawe aza kuba ababera igiti cy'inziringe ku mwashi nawe ufite ishoka ityaye. Ku munota rero wa 87 Police Football Club yakoze impinduka. Mugisha Didier yasimbuye Richard Razomwa Kirongozi, ni nako kandi ku ruhande rwa APR Football Club n'Ibizi Ramadan yahaye umwanya Tuyisenga Arsene, naho ku munota wa 90 Dushimimana Olivier yahaye umwanya Arius Wane. Umukino waje kurangira ari ubusa ku busa, bahita bitabaza za penalty shootout. Rero dore abatiye penalty ku ruhande rwa APR ni Nige na Crema wateye ya mbere, Mamadusi wateye ya kabiri, Arius Wane wateye ya gatatu aza kuba ayihusha. Byiringiro Gilbert Kagege yaje gutera ya kane, umunyezamu Pavel Nzira Pavel Nzira yateye iya gatandatu. Twongera dusubiremo neza bateye penalty za APR ni Nige na Crema, Mamadusi, Arius Wane wateye penalty akaza kuba anayihusha ya kane. Byiringiro Gilbert wateye penalty ya gatanu, na Mamadusi wateye ya kabiri, Pavel Nzira wateye ya gatatu ndetse na Richmond Lamptey wateye ya karindwi akaza kuba ayirata. Reka tujye kuri iyi penalty Arius Wane yateye. Ni penalty yateye mu ruhande rw'iburyo rwa Patience, akozaho umutwe akozaho intoki barirenga izamu, penalty abayikuyemo nguryo. Reka dute tujya kuri iyi penalty ya Richmond Lamptey yakoze amakosa. Yabonye mugenzi we Arius Wane ko yateye iburyo, uyu muzamu akayikuramo. Kandi muri penalty zose zatewe, izatewe mu ruhande rw'iburyo ni nkeya, nizo nyinshi nizo nkeya kurusha izatewe mu ruhande rw'ibumoso. Ibyo byatangaga ishusho yuko uyu muzamu Patience azi gufata penalty zo mu ruhande rw'iburyo, kuko Richmond Lamptey yagerageje kumukurura mujyana kuri poto ariko uyu musore yakurikiye barayibox yikuramo nk'yanabigenje kuri penalty ya Arius Wane. Ahangaha nawe rero yaje kuyiboxa ahikuramo rwose birangira ekipe ya APR twawe igikombe. Rero ku ruhande rwa Police Football Club Hakizimana Muhajiri yateye penalty nziza cyane, Ani Eliaje nawe atera penalty nziza cyane nk'umuhanga. Witwa Nsabimana nawe yaje kuba atera penalty ndetse Nsabimana Eric Zidane ndetse na Mugisha Didier Iradukunda Simeo Bigirimana Bedi bazinjije bo baje kuba bazinjiza
neza, naho Yakubu aza kuba ayihusha rwose, yateye ikintu cy'igishoti cy'umumanuranyoni, ibintu induru ziravuga kabisa, induru ziravuga cyane. Nibishatse kuvuga ko rero ekipe ya Police Football Club yakomeje kuri penalty 6-5. Police Football Club ikaba yegukanye imidari n'igikombe, yegukanye igikombe, imidari ndetse na sheke ya miliyoni 10, mu gihe ekipe ya Police Football Club yahawe imidari na miliyoni 5, yahawe imidari rwose na sheke ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Dore rero bamwe mu bakinyi 11 umutoza ekipe ya PR yari yabanjemo kuri uyu mukino, aho Pavel Inzira yari mwizamu, niyo mugabo Claude nka kapiteni, nige na Clement Nshimiyimana Yunus, Byiringiro Gilbert, Dushimimana Olivier, Ruboneka Jean Bosco, Dauda Yusufu ndetse na Nibizi Hamadan, Mugisha Gilbert ndetse na Victor Mbawoma Chukwuemeka. Muri transferi iyi ekipe yakoze cyangwa se mu bakinyi bashya, umukinyi wari wabanjemo ni Dauda Yusufu wenyine, ngira ngo niwe wari waje kuba abanzamo. Abandi bose nk'uko twe twabibabwiye hano kuri KG Pro TV, nta mbinduka zikomeye cyane twari twiteze, ni Dauda Yusufu wari uhari, abandi bose bari babanje ku gatebe k'abasimbura kari kariho Ishimwe Pierre, hari harimo Ariyo Suwane, Ndayishimiye Dieudonné, nanone kandi Mugiraneza Frodo, Tuyisenge Arsene, Kategeya Elia Kwitonda, Areba Karishmond Lampti ndetse na Madusi. Abo nibo bakinyi 11 bari babanjemo ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club. Ese Mashami Vincent we ni abaye bakinyi yari yasemo gukoresha kuri uyu mukino. Kuri uyu mukino rero Mashami Vincent yarashizemo gushyiramo Niyongira Patient Mandela ndetse na Nsabimana, akobitaho Ndizeye Samuel, akobitaho Yakubu, Ngabonziza, Bigirimana Bed, Hakizimana Muhajiri, Jibrina Akuki ndetse na Shabazomba Kirongozi ndetse na Ani Ariaja. Gatebe k'abasimbura hari Corvis ndetse na Didier, Eric, Fred ndetse na Carno Al ndetse na Simeo. Umutoza yari Mashami Vincent kabisa. Abo nibo 11 bari babanjemo ku mpande zombi ndetse n'abasimbura. Ingurutyo bimeze. Reka tujye ku mutoza Darko Novic. Umutoza abanyamahanga na nubundi asa nkaho yakomeje, nimba twakoresha ijambo ati kuba pinga, ariko imikino myinshi yagiye akina cyangwa se yagiye atoza, abo bakinyi ntabwo yigeze abahereza umwanya. Ariko kutabaha umwanya ntabwo ushobora kubitindaho cyane, kuko amaranye nabigihe mu myitozo, azi urwego rwabo, impamvu atabashyiramo yuko azi urwego rwabo. Ese APR Football Club yaba yaraguze nabi? Ese gutsindwa uyu mukino yazize iki? Yazize impangire mibi y'umutoza cyangwa yazize ko yaguze nabi? Ntabwo twafata ibyabaye cyangwa se bimaze iminsi biriho biba ekipe ya PRT itwara neza ngo tubyegege ku mutoza cyangwa se kubaguza abakinyi. Twebwe reka dutegereze shampiyona ndetse no mu mikino nyafurika, tureko next week iyi ekipe igomba gukina na Azam, zaza kuba bipima kabisa bamenya ngo bimeze bite. Nicyo gihe umuntu azatangira kudefinisa swad ya APR ndetse n'abatoza. Gusa bakunze APR bamwe na bamwe nakomeje kugira numva bavuga bati n'uyu mutoza yagize intangiriro mbi, hari igihe bizajya kurangira tutakimwiyumvamo rwose. Imyaka 3 yasinye ntayirangize bigendanye nuko ariho kugenda yitwara. Reka twifurize kugubwa neza, mukomeze mugira ibihe byiza, turabashimiye cyane.